Dobrodošli. Dobrodošli, dobri ljudi. Ovdje u Australiji je noć veštica, ili ti Halloween. U današnjoj epizodi ja i Ali ima da se pripremimo za žurku za noć veštica. Ima da se sretnemo sa našim prijateljima koji će također isto da budu obučeni u što god. Biće interesantno vidjeti ljude koji su drugačije obučeni. Ja planiram da budem kao medicinska sestra zombi. Ne znam kako će to da ispadne, zato što nisam probala šminku pre. Također bih se izvinila našim pratiocima koji nas prate zbog učenja srpskog jezika ili također da vide kako Alistair uči srpski jezik. Posljednje 2-3 nedelje malo smo bili lenji što se tiče toga. Mislim, on svakodnevno uči srpski, ali ja to nisam snimila. Zato što smo bili u karantinu 4 mjeseca i nigde nismo izlazili. Sad svaki vikend izlazimo negdje, tako da nemam vrijeme da editujem ili da snimim bilo šta. Ali u današnjoj epizodi možete vidjeti kako Australijanci slave noć veštica. Znam da je kod nas Sveti Luka, tako da srećna slava. Hajde da se spremimo za noć veštica. I dok sam se ja šminkala u dnevnoj sobi, Alistair je rešio da ima kratku dremku u spavajućoj sobi i ova transformacija je trajala negdje oko 2 sata i svi ovi proizvodi koje ja koristim nisu profesionalni, već su samo oni proizvodi koje možete da kupite kod Kineza vrlo jeftino, a čak ovo što stavim na glavi je običan toilet papir. Tako da, kreativnost. Ovdje noć veštica nije kao neki praznik kao što je u Americi, zato što je to, tako reći, američki praznik. Ali žurke, maskembali su popularni 31. oktobra, kao što su bili i kod nas, kao što i jesu kod nas u Srbiji. Čak dok sam ja živjela u Srbiji, u mom gradu Paraćinu, u kafiću Fontani se svake godine održavala ta maskembal žurka za Halloween 31. oktobra, gdje sam ja čak jedne godine osvojila prvo mjesto za moj kostim koji sam ručno napravila od nekih zavesa za kostim Harley Quinn. Tako da sam ja od uvek voljela da se transformišem u neku drugu osobu iz filma pomoću šminke. Sad idem da probudim Alistaira. On me nije vidio ovako. Da vidimo šta će da kaže. Ali? Oh, jeez. Wow. Do you still love me? Yeah. Jedom mi, Mango? Nakon što se Ali probudio od svoje dremke, ja sam rešila da ga maskiram u nekog klasičnog vampira iz crtača, normalno belo lice, čupave obrve i podočnjaci. Noć veštica je jedini dan u godini, kao naše bele poklade, kada možeš otići do prodavnice obučen kao čisti čudak i da bukvalno niko ništa ne kaže. Dakle, ovo je naša šminka, nešto na brzinu, brzo. Mogu reći da sam veoma ponosna. And now we're waiting our friend Carly, aka Agent Scully from X-Files. Hello, Agent Scully. Oh my god, your hair is exactly like her hair. How'd you do that? I just like curled the ends up. Where's Mulder? Abducted by aliens. My alien finger puppets. That's sick. Thank you guys. We got a bang here. Thank you guys.
Kafić u kojem smo se sreli sa našim drugim prijateljima se nalazi u delu Sidneja koji je umetnički nastrojen i ovaj kafić se zove Arkadni bar 1989. godina koji je pun retro arkadnih igara kao što su Donkey Kong, Pac-Man i mnogi drugi, ali je celu noć igrao Super Marija, jako je bilo cool. U cenu karte su bile uračunati jedan koktel po mušteriji i velika pizza. Ja sam čak našla svoju omiljenu igricu koju sam igrala sa svojom braćom, Bubble Bubble. I svi su bili uzbuđeni zbog klasičnih pucačina koje smo igrali kao deca. What is it? What's it meant to be? We're not sure. Please say very suspicious again. I think it's very suspicious. I'm gonna put two. It's a pizza of alien origin. Pizza of the alien or pizza that you did not order. No. This pizza was made from aliens. Sent me this pizza. Eating the meat of her enemies. Also eating the meat of his enemies. Cijele večeri smo igrali igrice i večer je bilo nezaboravno. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte i šerujte i prijavite se. Hvala puno. Oh god, there's latex on my forehead. Should you just peel off in one piece? No, it sticks to my hair. Well, you know. Venture out of our like society and see if we can find a cure. Like, doctors like. Do you believe? I want to believe.